Biyag Titaw. Hello everyone, kumusta kayo manen? Naragsak ka na imbag nga oras si Titong Galmaysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanen nga episode ti drama Biyag Titao. Makablawa man pa ni Roberto Corpus, Agnes Gregorio Abad, kan Ancheta family dita Santo Tomas Claveria, Cagayan, kan ni Wilfredo Dinong dita Hawaii. Kaya tita, intay nga ro dendanggan ti episode 338. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Kasano ti biyag taitan ngay Manong Roldan? Awanan dagiti dadakkel ta. Jakmat amo adin ko. Jak amo no sino ti pagkamangan ta pagdawatan iti tulong. Ureno kasta. Aggaget ta. Kan ituloy talat ti panagadal ta. Pangalaan ta ngay iti usaran ta nga agadal, Manong. Agmula-mula ta iti naduma-duma anatang ang mabalin ta nga ilako. Ta iso ti usaran ta amang ituloy iti panagadal ta. Wen nga rot Manong. Roldan, makipaglading itak iti kaawanan na iti dadakkelyaw ka ni ading mo Alita. Agyaman kami, Tata Oscar. Kahit anya ngayon ti plano yu ita, Roldan Barauk. Kasanaw ti panagadal yaw. Ituloy milat na, Tata. Ikarigatan mi ti makalpas. Ta iso ti tarigagay dagiti dadakkel mi, ay di si bibiyag dapay. Walakit nasayat nga ron no kasta, Barauk. Ket no ada kasapulan yaw, silulukat ti balay kaw. Umay kayo lang, ta agkakaaruba tayo lang, mait wine. Uwan, Tata. Ket agyaman kami unay kada kayo. Roldan, ada maangay a meeting inton bigat nagiti parents. Alas 3 iti malam, ha? Ma'am, kasanungay nawan makimita nga parent. Ada ka numulta ti sana makimiting nga parent, Roldan. Apay, saan ka di makaumay ti inawan no amam? Nabayagan na natay dagiti dadakkel mi, ma'am. Dudwa kami langan kanilita nga ading kong agbibiyag. Kastaya. Ay, makipagladingit ak nga rod, Roldan. Ngam, awan ka diti uncle wano antiyo amang isandi ka dagiti dadakkel yo? Sige, ma'am. Padasek nga ibaga ka ni Antimi no adawayana. Ta isunto ti umay. Okay nga rod, Roldan. O ne, apay, anya ti masapol mo, Roldan. Apay nga may ka dito'y balay. Auntie Melda, ada ka di wayayo inton bigat? Apay aya? No da wayayo, mabalin ka di ada kayo ti mapan makimiting iji eskwilaan inton bigat? Ada kami ka numulta ti sana makimiting a parent? Ay, nawan oras ko. Ada mo anak ko, amapan ko imitingan. Iso, masangaw, Roldan. Saan ka di mabalin nga isabay dakmutan nga imitingan? Tagka-eskwilaan kami mat kanirohan. Saan nga rod amabalin, Roldan? Ay, kababay na. Amangan ka ano maamuanda pa'y laang nga kanakan ka ma. Ha? Sige nga rod, Dante. Mapanak pa'y. Apayan naliday ka lumabas dito'y balay, Roldan. Naggapuha kami ni Tibalay di Antik Amelda, Tata Oscar. Kasta ka day. Kahit apay nga raw, kasta tilangam nga'y Barauk. Napan ko imbaga. Ano mabalin kat imitingan nak no bigat. Ta meeting kami nagiti parents no bigat. Ngam di namat kayat, Tata. Ay, apay nga'y, asaan na akayat? Kat agkaeskwilaan kayon samot ka ni Rohan nga anak na. Uwan, Tata. Kaeskwilaak ni Rohan. Ngam ibain nak ni Auntie Melda. Di na kano kayat ang maamwanda aka anak-anak. Naglukon dahi ta nga antime. Nagalasmet dahi ta nga ibagbagaran. Sapay adamol ta ti sana makimiting. Sige. Siyaklatan ti mapan makimiting iti pagadalan niya, Roldan. Sana balay ta awan papanak no bigat. Ha? Agpaiso, Tata? Agyamanak unay no kasta. Awanan yaman na. Masyanak ngamin ka na kayaw nga agkabsat.
Hello, naimbaga malam mo, Manong. Kanakan nyo ka din ni Roldan? Ay, saan, ma'am? Karubanak lang. Ang kaslamat la kabagyakinan, Ta siyak ti mangkit kita kadakwada, manipod pimusay ng itidadakil da. Kasta ka di, Manong? Apay, awan ka di kakabsat dagiti pimusayan na dadakkel da? Adamit, ma'am, ngam di dan sa masangaw. No kasta, duduadan nga agkabsat iti balay da? Wala, ma'am. Imbag ta nagagatdamot nga agkabsat nga agmula-mula iti kumkumpurmi anatang. Isupaya pangalan da iti sidaan, kan ilako damutin Kasta ya. Aywan talaga nagagat ni Roldan, kan nalaing diti pagadalan, Manong. Ay, nasayat nga rod alo kasta, ma'am. Barang no makalpas da iti panagadal da. Ay, wan nga rod Aywan, pakibati yung tuman ti number ti cellphone nyo. Tapno da pagdamagak may papan ka ni Roldan no bilang laang. Ay, oo, ma'am. Sige. Manong, adda bayadan mi iti eskwelaan a para iti masungat a program mi. Wala din ko. Adapay matkat ginabati ang naglakon tayo tinateng Iso pala ti usaram. Wan Manong, ngam, apay kaslasan ka sumsumrak iti pagadalan. Ureg sardengak pala nga agadal ading. Kasi ka pala ang pagtuloy nga agiskwela. Anya, apay ngay Manong. Saan nga umdas ti bayad tinateng nga pagadal ta adwa? Manong, Sana bale, tay tuloy kong tumot lang ti agadal no makaurnong tamanan. Iso asaya atam ti agiskwela ading wan. wen Manong. Play. Nagkapwam Roldan. Di kan samot simra ka di pagadalan yaw. Saan tata? Tanapan ko insursur nga inlako ti kinalik akamote. Tay supaya pang allowance ti kabsat ko. Nay, apay ngay ang naglangan ka di pagadalan niyo barawk. Agsardengak pa nga agiskwela tata. Tamarigatan kami mat naggidan kami nga agiskwela iti kabsat ko. Ay, saus. Sayang titawan, agsardeng ka nga agad, albarawk. Awan mabalin ko tata. Ta saan nga umdas ti birok mi apa agiskwela mi. Isa anilita pa lang tagtuloy nga agiskwela. Apay no padasam, tagkid daw iti tulong da antim Amelda. Kano na may tulong ka, mangtidak lata, barawk. Ala, saan ang tata? Kababain mo't ka na kayo. Day kunak nga rudain. Di kay agbabain nga umasidag kanyak na nakasapulan niyo. Saan nakabaknang? Nadalakit urebas sita may tulong ka di isupay. Agyamanak at talaga kada kayo, tata. Apay, anya manen ti gagaram, Roldan. Auntie Melda, dumawat ako may tiore basit at tulong ka na kayo. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Hay, uray basit. Awan itinamnama ama itulong ko ken ka. Ay, agbain ka mamud nga umay agkid daw iti tulong? Awan kabagyan mi amarigrigat. Apay nga yakas ti bagbagayo, auntie. Hindi si bibiyag pa lagi ti dadakkel mi. Natulungan da kayo mo ti di. Ay, awan ti bibiyang ko itinapalabas. Basta awan tinamnama at tulong nga agapo kanyak. Iso apumanaw kan dito'y balay. Hello, Ma'am Aida. Apay nga imawag kayaw? Hello, Manong Oscar? Damagak kumano apay asaan mo ta na sumsumrak iti pagadalan ni Roldan? Ay na, madam. Sumardeng ka no palang agiskwela. Anya? Ala, apay ngay. Marigatan da ka no, ma'am. Isu nga adda dito'y ang agmulmul iti prutas kanat-natang. Ay, kasta kaya. Apay nga din ay magbaga kanyak. Kwa, ada nga min scholar iti pagadalan. Kat maipaiday dyan nga oportunidad kadag iti nga ato ti grado na. Ganjay talagang interesado nga agiskwela. Ay, nagpintasan na ita adamag, madam. Mabalin ka day ka ni Roldan na ita. Wen iso akayat ko kumamang kasarita ni Roldan, Manong. Mapanak ni tabalay da. O sige, ma'am. Tayo bagak ka ni Roldan.
Roldan, sa dino tayan mau. At dati pilikot ti balay, Tata Oscar. Kape ka di. Umay ka pa dito, tada ni maestrayo nga Aida. Ha? Naimbag nga agsapam, Roldan. Stamat ka na kayo, ma'am. Nakaumay kayo, mat dito balay mi. Wen, tada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ha? Anya ka di dayjay, ma'am? Si Katimay saan napiling agbalin nga scholar iji pagadalan. Dayjay kat libre amin. Basta say atom tagadal. Tapno makaturpos ka, wen? Ha? Agyaman ako unay, ma'am. Wen, Roldan. Iso nga inton bigat. Sumrek ka man na iji pagadalan, ah? Wan, ma'am. Agyaman ako manan. Ni, apa ya simrek ka pa ilang iti pagadalan? Kat, sana yan, nagdrap kan? Inikanda kiti scholar iti pagadalan tayo. Iso nga ituloy ko lahat ti agadal. Siguro, naasyan dalangkin ka. Ta, marigrigat kayo ngamin. Mayat kit di tanaas yan dakada kami, Rohan. Ta maituloy ko manan ti panagadal ko. Hoy, di kag sigurado. Taamangan no maikat kan tumot lang scholar. Nay, apay ngay ngawan ti honor mo, Rohan. Katagad-adal ka mo tanasayaat. Nay, apay ngay aday jay Roldan ti ada honor na? Diyan mo nangatumot amin yung score ko iti pagadalan. Ti amok kat siyak ti kalaingan. Na. Hamangan no nagkamali ti maestrayo. Mabit man lang. Taawagak man ti maestrayo. Hello, Ma'am Melda. Nakaawag kayo, mat. Ay, apay nga, ingawan honor ti anak ko, ma'am. Katagad-adal mo ta na imbag. Di payag lang-langan. Ay, pasensya kayon, ma'am. Ngamsa na sumsumrek ni Rohan iti klase na. Nababa pa ti puntos na iti amin na quiz me. Kan may sa, awan respeto na kanya ka maestra na. Anya? Di mo ba't padaksan ti anak ko, Palso dahi ta nga ibagbagan, ma'am. Taam-amok ti anak ko. Apay ngay, nga adda paborito yung nga estudyante yung. Diyan mo't awan amam muna, ti ado honor na. Ala, sana pud no dayta, ma'am. Nalaing ni Roldan. Nagagat ngamin nga giskwela. Kan nasingpot. Mangibabain ka, Rohan. Kunam sumsumrek ka. Ngam saan magayam? Kan ado pa iti imbagbaga di teacher mo. Kunam na nga to ti grado. Ngam saan magayam? Nagadumot gayam tilangan mo. Makaumamot ngamin ti agiskwela, nanang. Iso adya ko nagtuloy nga agada. Masaduta kon. O, anya? Tata Oscar. Oh, Roldan baraw. Mayat ti isem mo ita. Madlawa naragsak ka. Inton bigatan ti panagturpos mi, tata. Kat da kayo ti kayat ko amang imart sa kanya. Kan mangyok ko rin ti medal ko. Ay na, maragsakan ak unay Roldan. Ta makaturpos kan. Ken agyaman ak atasak tinapilim amang imartsakin ka barak. Ang kababain samay. Adda nang iti ante ken Uncle Bao. Basta da kayo ti mangimart sa kanya, tata. Kas pagyaman kumot tinaytultulong nyo kada kaming agkabsat. Ay na, manumot la na ijay, anay tulong ko nga ay. Basit la abanag na ijay, barok. Dakla nagdagijay para kada kami, tata. Isungagyaman kami unay. Ay, nakaturpusan iti panagadal na jay kasinsin mo, Rohan. Apay, ipalubos mo ka day nga atiwan na ka day jay Roldan. Tanyat kayat yung agiskwela akmanen. Bakbakutan akon. Bakbakutan nga. Ay, ubing ka pay. Agiskwela kakit di manen. Imbis asik ako mati makapagturpos tapak nang tayo. Ang baliktad mo it. Diyan mo nakurapay, tinakalpas, iti panagadal na. Katagiskwela ak nga rod nukas ta tiketyo. Padasa ka. Nukabalakpay. Lumabasak pa'y Tata Oscar. Roldan, umay ka payag merienda at adda mais ngayon lutaw.
Kumusta tin nagaplayam iti trabaho? Naawat ka dagos tata. Ay nasaya at ang aron no kasta baraw. Kablaawan ka. Agyaman tata. Mangrugi akong nga agtrabaho inton umay alawas. Roldan, si kakadidayta? Wanan ti Melda. Apay, anda ti gagarayo diti pagadalan. Asino ti enrolyo? Guray ka. Apaya nakabado ka iti uniforme ti maestro. Agisursuro ak dito yan ti. Anya? Kaya't mo asawan. Ni Roldan ti agbalin a maestrom, Rohan anak ko. Nagtagulit kayo na ya. Kanapay, dakasaya? Di ka mabain, Rohan. Kaeskwela am idi ti agbalin a maestrom. Kat, anya ko maita? Ay, anya nga tano, ijay kabangiba nga barangay ti pag-eskwela am, Rohan. Apay man na ya? Basta. Kababain, Rohan. Diyak kayat ti umakar iti pagadalan. Diyak kayat ti agiskwelan. No sa bali ti pag-eskwela. Kumusta ti panagadal mo, Lita ading ko? Nasaya at matmanong. Nangato ti grado kakasmatlakan ka idi. Nasaya at nga rod no kasta ading ko. No si bibiyag kumapay na iti dadakkel ta, sigurado ang maragsakan tamad. Wen nga rod amanong. Ngam nasapadamot ngamin aping musay. Wan nga rod. Ang mala, tinapatag, nakaturpo sa kon. Kat matulungan kan para iti panagadal mo. Oscar, di mula nakikita jay anak ko. Ang mga nulim mabas dito'y balayaw. Apay, di pa'y nagawid ay jay anak mo. Damagag nga rudaya no nagawidain. Kat no nakita kidi kalman ni Jailay. Nabarbartag. Nagadudang agkakadwa. Anya? Ayun na yun dahi chay nga anak ko. Awan klase na itaaya. Ay nabayagan na nagikat. Ay, awan anusan na. Naibarkadan samot tayo. Ayun nga raw. Problema day chay nga anak ko. Maragsakan ako unay manong. Masukatan matlaang ti marmar ba abulo abalay tayo. Wana din ko. Inutan ta nga ipatungpal dagiti arapap dagiti dadakkel ta. Idi si bibiyag na pa'y. Makaturong tan iti nasaya at manong. Asaan na matagtadan ti ulo ta iti tudo nagbagbagyo. Wana ading ko. Lita ading ko, maragsakan tanakaturpos kamutan iti panagadal mo. Ay na, kastoy gayam tirik na timbangi martsa iti agturpos. Exciting. Agyaman akmat manong, tadinak binaybayan. Kastamatan iti panang paadal mo kanyak. Pagrebengak day takas manong mo, ading ko. Ay, naimbag nga oras mo, Roldan. Nay, nakayumad gayam ante. Sumre kayo Ay, agyaman na kaanakan. Agtugaw kayo ante. Ay, agyaman nakmanin. Umaya kumagkid daw iti tulong yun akong ngamin. Nakaaramid iti basol jay kasinsinyo ani Rohan. Kasapulan miti dakkel agatad para iti pagpiansana. Anya? Agpagpakaasi kanakan. Bayadak to no adamanin kwarta tanay. Ininot mo ten anaibustisan ni Kwame. Gapo iti kinasugador jay ang kaliyaw. Ay, awan nagmamayan ti ni Kwame. Napanamin iti sugal. Sa kasjay pa'y tinarami jay kasinsinyaw. Ay, nagproblema ka talaga, Roldan, kaanakan. Wala,
Di kay unay paapektar iti problema yun, ti. Sige, mangtad kami iti tulong mi. Kat uray saan nyo nabayadan, tulong min ka na kayo. Ay, agyaman na kada. Sapay nga kumata mapakawanda nga po iti nararamid ko iti kalabas. Mamahin ako mga umasinag ka na kayo. Nga po iti pagpakita kiti kalabas. Hanggang papuskula ko na ito'y ropak. Ikatulitak manandagi daw iti pamakawan kaanakan. Napakawan kayo, nanti. Di yun panunutan na ita. Taisupay ang mainayo, napakariribukan nyo. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos tagnina, iditong galmaysa.